Kad kažemo Mars, na šta prvo pomislite? Verovatno na M&M's, Snickers, Mars čokoladicu, zar ne? Pa spremite se za iznenađenje. Priča o ovoj neverovatno tajnovitoj kompaniji je mnogo veći i čudnije nego što iko misli. Ovo je priča o neuspehu, o epskom porodičnom sukobu i o jednoj genijalnoj strategiji koja je stvorila pravu imperiju. Ajde da odmah pređemo na stvar. Evo pitanja koje će vas, verujem, naterati da se zamislite. Kako je moguće da kompanija koju svi znamo po čokoladi, zapravo najveći deo svog novca, čak 60%, zarađuje od kućnih ljubimaca? Da, dobro ste čuli, od ljubimaca. Odgovor se krije u jednoj neverovatnoj, skoro pa filmskoj priči o ocu i sinu. U redu, da krenemo od početka. Sve počinje sa jednim čovekom, Franklinom Marsom, a njegov put do vrha, pa bio je sve samo nesladak. Njegova priča je stvarno lekcija o tome šta znači biti uporan. Dakle, zamislite ovo. Franklin Mars kao dečak dobije dečiju paralizu. Da bi ga nekako zabavila, majka ga u kuhinji uči da pravi slatkiše. I tu se rađa ta strast. Ali znate kako to ide? Put do uspeha je, popločan neuspesima. Prva firma mu bankrotira, pa druga, pa treća. Posle cele decenije neuspešnih pokušaja on se vraća kući sa samo $400 u džepu. Većina bi odustala, zar ne? Ali ne i on. I konačno uspeva da stvori nešto što će promeniti apsolutno sve. A sad jedan mali obrt u priči. Ta genijalna ideja za Milky Way uopšte nije bila njegova. Došla je od njegovog sina, Foresta, sa kojim je imao recimo prilično komplikovan odnos. Tokom jednog od njihovih retkih susreta, Forest mu kaže: "Hej, zašto ne bismo ukus onog popularnog milkshake-a spakovali u čokoladicu?" I bum, rezultat je bio apsolutni pogodak. Toliki hit da je kompaniju lansiralo u orbitu. I sad na scenu stupa ključni igrač, čovek koji će sve promeniti. Njegov sin, Forest Mars Senior. Genijalan, ambiciozan i, iskreno, prilično nemilosrdan. Njemu uspeh u Americi jednostavno nije bio dovoljan. I tu dolazimo do srži njihovog sukoba. Otac Frank, posle svih onih bankrota, konačno je bio srećan. Imao je uspešan biznis u Americi i to mu je bilo dosta. Ali Forest, on je bio potpuno druga priča. Imao je, nezaustavljivu ambiciju. Nije hteo samo parče torte, hteo je čitavu poslastičarnicu. A da bismo shvatili koliko je bio ozbiljan, dovoljno je čuti njegove reči. Rekao je: "Želeo sam da osvojim ceo prokleti svet." I verujte, nije se šalio. Njegov cilj je bio apsolutna, totalna, globalna dominacija. A otac mu je, u njegovim očima, otac mu je bio prepreka. I onda, veliki prasak, sukob je eksplodirao. Forest traži trećinu firme da bi krenuo u osvajanje sveta. Otac ga odbija i Forest mu navodno kaže da nabije svoj posao znate gde i odlazi. Odlazi sa samo $50.000 i receptom za Milky Way u džepu. Zamislite tu scenu. To je bila opklada na samog sebe, protiv sopstvenog oca. Dakle, šta radi Forest? Pakuje kofere i seli se u Englesku. Njegova misija je jasna, dokazati ocu da je pogrešio i izgraditi sopstvenu imperiju potpuno od nule. I da li je uspeo? O da, itekako je uspeo. Stiže u Englesku, malo promeni recept za Milky Way da se svidi Britancima i lansira ga kao Mars bar. Zvuči poznato, zar ne? Postaje apsolutni hit. Ubrzo zatim stvara i Maltesers. Za tili čas Forest je dokazao da je pravi poslovni genije. I to bez ičije pomoći. A sad sledi potez koji pokazuje koliko je bio ispred svog vremena. On nije razmišljao samo o slatkišima. Video je priliku tamo gde je niko drugi nije ni tražio. Godine 1934 on kupuje jednu malu, skoro pa nebitnu kompaniju za hranu za pse. Svi su verovatno mislili da je lud, ali taj potez će se ispostaviti kao najvažniji u istoriji cele kompanije Mars. Posle uspeha u Evropi, Forest se vraća u Ameriku i sa sobom donosi ideju za slatkiš koji će, bukvalno osvojiti planetu. Priča o nastanku M&M's je stvarno kao iz filma. Forest je u Španiji, usred građanskog rata, i tu primijeti vojnike kako jedu neke male čokoladne bombone. I shvati, one se ne tope u rukama. Caka je bila u šećernom omotaču. U tom trenutku njemu se pali lampica. To je to, savršen način da se čokolada prodaje vojnicima i u toplim krajevima.
Ali kako je došao do čokolade usred rata kad je vladala nestašica? Tu tek postaje zanimljivo. Forrest Mars, čovek koji je hteo da pokori svet, pravi dogovor sa sinom predsjednika svog najvećeg konkurenta, kompanije Hershey's. Zamislite to. To samo pokazuje koliko je bio pragmatičan. I iz tog, nazovimo ga, partnerstva iz interesa, nastalo je ime koje svi znamo, Mars i Muri, M&M. I prvi veliki kupac M&Msa bila je američka vojska. Ovo je bio apsolutno genijalan potez. Vojnici su tokom Drugog svjetskog rata jeli M&Mse i kad su se vratili kući, svi su znali za slatkiš koji se topi u ustima, a ne u ruci. Tako da kad su se M&Ms konačno pojavili u prodavnicama, uspeh je bio, praktično neizbežan. Godinama kasnije Forrest konačno preuzima kontrolu nad celom porodičnom imperijom. Spaja očevu i svoju firmu i odmah uvodi svoju filozofiju, čuvenih 5 principa Marsa. I to nisu samo neke fraze na zidu, to je DNK kompanije. Kvalitet, odgovornost, uzajamnost, efikasnost i onaj najvažniji, sloboda. Sloboda da rade šta hoće jer su privatna kompanija. Nema akcionara, nema Wall Streeta da im diše za vratom. Dobro, preskačemo decenije razvoja i dolazimo do današnjeg dana. Ajde da konačno pogledamo kako izgleda ta moderna imperija i da otkrijemo odakle zapravo dolazi sav taj novac. I evo ga, odgovor na pitanje sa samog početka. Pogledajte ove brojeve. Mars Inc. uopšte nije kompanija za slatkiše. Slatkiši su samo 30%, a ogromnih 60% dolazi od nege kućnih ljubimaca i veterinarskih usluga. Ona Forrestova luda ideja iz 1934. da kupi firmu za hranu za pse, pa ispostavilo se da je to bila budućnost. Oni su u suštini gigant za kućne ljubimce prerušen u proizvođača čokolade. A kolika je ta imperija? Godišnji prihod im je 50 milijardi dolara. Da, 50 milijardi. To ih čini 4. najvećom privatnom kompanijom u Sjedinjenim Državama. Apsolutno su ogromni, neverovatno moćni, a opet nekako uspevaju da ostanu totalno ispod radara i da igraju po sopstvenim pravilima. Sad, naravno, kad ste toliko veliki i moćni, ne možete se sakriti od svega. Ta njihova tajnovitost ne može da ih zaštiti od ozbiljnih kritika. Na primjer, godinama se suočavaju sa optužbama vezanim za lanac nabavki kakava. Tu su problemi dečijeg rada i krčenja šuma u Africi. Zatim, tu su kritike zbog klimatskih ciljeva, a u posljednje vreme našli su se na udaru jer su nastavili da posluju u Rusiji, zbog čega su ih u Ukrajini proglasili međunarodnim sponzorom rata. Dakle, iako su privatni, njihovi problemi su itekako javni. I sve to nas dovodi do ključnog pitanja za budućnost. Imamo priču koja je počela u jednoj kuhinji, a izrasla je u globalnu imperiju zasnovanu na tajnosti i brutalnoj efikasnosti. Ali, u svetu koji danas sve više traži transparentnost i odgovornost, da li takva jedna tajnovita porodična dinastija može da nastavi da pobeđuje? To je pitanje o kojem vredi razmisliti.